अनौब ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सेमदुना मनुंग हंजिन बाबा सिंग लमद लेदिबा गवर्नमेंट ऑफिस सिंग मथौ निंथिना पांगथोकनबा कैबिनेट मिफम खनखरै येलौमी नत्तब सिंगना मिखल सरुक याबिगनो हाइबसी बीजेपी गवर्नमेंट इकाई खुमनगदबने हना JCILPS ना फोंगदोरखै Chemical fertilizer thadokun organic farming da mai consumin experts na lamdamasi lawmi sing da aping tawkre amasung Ajay Kumar Sahu mihat ki mayok tam yam wakat mi kham satakre numit khumni ki manung da sena sing puthok na government matam thakre atom ne yambi impact news ni hauze pungja se pawge maroi paw sing miyam da pijari State की government employees सिंगी अनौब ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सेमदुना लमदमसिगी सिंग अमसुंग मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा मथौ निंथिना पांगथोकननबगी मतंगदा कैबिनेट मिफमना खनखरै चीफ मिनिस्टर नोंथोंगम बिरेन लुचिंगदन ऑल सेक्रेटरीट की कॉन्फ्रेंस हॉलदा अंगसिगी मिफम अदु सथकी मिफम अदु लाखलिबा मार्च 19 दगी हौगदरबा 13 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा पुथोकननबा इंग्लिश सिंगनी 13 की रिवाइज एस्टिमेट अमदि इंग्लिश सिंगनी 13 की बजट एस्टिमेट पुथोकिबा लोइनना कैबिनेट मिनिस्टर ओइरबा TS विश्वाजितपु government asigi wangang loi oina khanki session gi ahan numit pigada governor gi address su approve tawki loina ngasi cabinet mifam aduda deputy chief minister Y Joy Kumar yauna atai cabinet minister sing su saruk yaki March 18 की नुंगथिल पुंग अम ताबदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ता यूनाइटेड नगर काउंसिल इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट की मरकता ट्राइपार्टाइट टॉक सथगदौरी ममांग पार्लियामेंट कांग्रेस लंगा की मतमदा अहानब राउंड की वारी सानब लैख्रबसु वारोइसिन पुरकपदि ngam ट्राइपार्टाइट टॉक असदा यूनियन जॉइंट सेक्रेटरी NE सत्येंद्र गर्ग स्टेट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डॉक्टर J सुरेश बाबू IPR अमसुंग वर्क्स कमिश्नर के राधा कुमार यावगदौरी लोनन UNC की माइकैदगी लुप असगी जनरल सेक्रेटरी मिलन हानगी प्रेसिडेंट पाउल लियो अमसुंग अनसम की प्रेसिडेंट सेड संग यावरब याई पनबा याबद हंतकी वारी सानगदरबासिना मणिपुर की अनौब लैंगाक असगी ओइनदी अहान ओइगदौरी लोनना वारी सानगदरबासिदा था मरी हेंजलकलब इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मराइबक करी ओइगनि हाबदुमदी तंब ngamdri येलौमी नत्तब सिंगना मिखल सरुक याबिगनो हाइबसे मिखल कारकलब मिहुत सिंग अमसुंग नौना सेमलब गवर्नमेंट असिना सबसान ngakpidun ikai khumnagadabani haina joint committee on inline permit system JCILPS na फोंगदोरकली कैसामपात लेब JCILPS की ऑफिस ता पाउमी सिंग उनब मदलुब असगी कन्वेनर इन चार्ज BK मोइरांगचाना हाई मणिपुर मियाम गलोना येलौमी कन्ननबगी खोंजंग क्या संक्षिदुना लेरिंग सेरेक असिदा जिरिबाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी बेंगाली मुस्लिम असफउद्दीन मिखल थेंगनदर माइ पालक हाइबसे लमदमसी मियाम की खोलाउ असफउद्दीन इकाई खुमनदबनी फोंगदोरकी इलेक्शन थेंगनगदब नुमित तारानी ममांगदगी JCILPS ना असफउद्दीन की असेंग सक्तम खांगदोकन बहनदुन लाखी मतम खर संग्रफसु असफउद्दीन की पारीपुरी की अरीब रेकॉर्डा मे 15 इंग्लिश तिंग मचाप निफु मंगादगी महाकी मबुदौ नसीर अली की मतमदगी जिरीद खुंदाखरे हाबा डॉक्यूमेंट अमदगी खांग ngamle फोंगदोरकी असफउद्दीन की डॉक्यूमेंट सिंग असि अरीब ओइबना कदाई फाव चुम्बगे हाबदो JCILPS ना कुपना थिजिमगी थबक सथरी हैना BK मोइरांगसान मखा तारकी लोइनना जिरिबाम मिहुत अम ओइना कारकलब असफउद्दीन से मणिपुर की येलौमी ओइना तरग ओइदे हाबिगे चैना बसिना लमदम असिदा खुंदामिनरिब कांगलुप सिंगी मरकता कांगलुप नाइब वाखलोंद इहौ सागतनन होटनामिनसे हैनसु पलखी लोइनना नौना सेमलब मणिपुर गवर्नमेंट असु मियाम की इहुल खंग सटकनी हाबिगे थाजब थमली हैनसु फोंगदोरकी 1951 दा बेजियार ओइरगा बिल लमा पास तौरगा एक ओनरिंगै मरक असिदा कोगी लमदम सिगी येलौमी नत्तबत सिंगना मिखलदा सरुक याबिगनु हाइबेसी मिखल कारकलबा मिहुत सिंग अमसुंग नौना सेमलबा गवर्नमेंट असिना चपचाना ngakpigedabani amadi ikai khumnabigedabani जिरीबाम कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी कारकपा असफउद्दीन ना मियाम की खोलाउ इकाई खुमनबिदबासी JCILPS अमदी मियाम की थमोइदा नुंगाइतबा फावी
Ziribam Assembly constituency the Miam Gimur in a Tagat Krab Asafudin Bu Yellow Minat Haiduna, social boycott Tobum, so Minister Gipam PB Yaro Haina, Desam the Pauses in the Pondo Kibasi, Subsaba one talk Miam the Kangan Biohana, All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee, Amokokna, Fondorokli, Hatadale Manipur Muslim Welfare Organization, Office Amokoki President, SM Zalalna, Impact News, the Fondorokibada, Manipuri, the Horaga. Lamdama sida khundaduna laklaba miyam gi mihut asapudin bu minister ohen yaroi haiba desam gi frepa du karino minister oiba yaroi harga MLA oiba yagado rivera fongdoraki loinana Manipur gi anob BJP government na minority Muslim singi sako tharang gi damak yeng biduna asapudin bu minister gi fam PBU fongdoraki loinana anob government asina hiram masida miyeng sang biduna thabak ta onthok pidun ba apil toraki hiram masigi matang da government na thabak ta onthok trabadi apun Manipur Muslim Organization na akan mapfire pama sanction na sem sare haina su SM Jalal na makata na fongdoraki BJP na lusing ba government sina mamang dagi leirakpa state ki cabinet ta state sigi khwaidagi hena wangba wa khanna famne tana fam neina fam decision lo fam moiriba state ki cabinet sida ado minority Muslim ge mihut ama phawba yaubagi khudong chaba si thambirak taba taragadi miyam gi waiba achoba convention ama khoi pangthok charaba matungda BJP na lusing ba government sigi mathakta akan ba khoi firep lona na ba khoi sem sare asabudin gi issue se asu yamna chawba issue moina tekan tauna na hotnari ba desam gi wakhalon je masigi nungi waiba idea karino aiba se desam na miyam da masi mek sengna takpi na ba so akoina appeal tawjari Lakliba Mars Kunmapan Sajibu Noma Pan Sarabu Mirasi Suti Oiro Hena, Lauto Kiba Handok Laduna, Sarabu Mirasi Suti Oirgan Hena Manipur Lenga, Lauto Kray, Maramasan Hide Numirasida, Bank Sing Financial Institute Singamadi, Lenga Kilwation Sing Suti Oirgan Hari. Organic farming matang skill development training program pangthok re program adu CSIR Northeast Institute of Science and Technology the Sinduna Institute asigi Lampel Pataleba branch laboratory the pangthok kibani CSIR gi 800 program gi makha da sathagi training program adu da lamdam asida low singu bugi thabak sathariba Laumi Yankai Romna Saruk Yaki training sing adu da Institute asigi Assistant Director Scientific Officer Musung Organic Farming Specialist singna prospect of organic farming in Northeast India production and use of biofertilizers na sing hiram singda pauta kya piki Loinan experts singna chemical fertilizer sing season bana lebak leo mangan batana tana mioy bi haksang so anduna laina kya poli fongdoki loinan chemical fertilizer singbu season na ba toktuna organic farming the mai on channel na ba laumi sing da apil tauki adubo akoi Manipur gi population ju yamna wangi aduga koi farmers sing sigi akoi gi production tobagi magi objective si yamna wangna lebani na koi hana chemical fertilizer ji sinarga ju madugi side effects si yamna leba maramna hojikti yam very slowly akoi hariba wave se akoi na hawrak pa haitare adubo hojik leiriba stage si da organic farming se akoi gi yamna advanced stage ji leitri aduna Bharat Sarkar na madugi importance pidna akoi gi institute ju hariba organic farming sigi akoi revolution dawna hona bada achoba thodang ama logdaba yade haidna akoi da thabakra interest torpadagi koina hariba program singa se sinjabani Nakala Moramda Institute sig awang thangba maikei de leiriba lam khopsinduna yum sajilakpi matang de case taunari hari Institute sig oina elo torkiba lam ekar Kuntrarong ki manung da hausi lam ekar mangarom ta ngai haure hausi Supreme Court case laiba made athing ma ta pi dabadagi sahi asigi au saruk tagi yum masa sing sajin beleptri case asigi hearing lakle April ki tang kunmari da pangthok laba yai hairi Infalis ki ahongai telepati dagi Ajay Kumar Sahu ko miyoyam sakhangdab singna hat laga langol singkhong da hundok lambagi mayok tanga si mantri puki da miyam da wakat mifam sathakre wakat mifam adugo mari lena ngasi misi asi ki matang CM ki ba JSC ki convener Manoj Prasad Sahu na phongdor ki bada dukan famder yung manungi puri ba miyoyam bu hatok pi ba yaning de kari maram gi damak mahak bu hat pon haibu mari lena ba singna pung humputra ni thoi gi manung da sengdok pirau Manipur lengang na so misi asi da miyeng sangmi duna matungda asinguma mihat mi amata thoandana na ba hotna view fongdoraki अखोना उसी पामजरी सिना सरकार दगी मसीगी से थिगत पिरागा कना तौरी मसी से करम्बा मी तौसर तौरी मसी हम थिगत पियो अखोना हम्बल अपील तौजै सरकार दगी अमसुंग अखोगी मेमोरेंडम ngarangsु CM साहेब त पिजरबनी मसी अखोई 72 72 आवर्स गी अखोई टाइमिंग से पिजै असिगी मनुंग सिदा
महागना सिगी मेमोरेंडम से अमते नई नबीरगा सरकार सिना खितंग सिगत पियो Mihar asib yaning da phong doktor ngasi minithong telepati da su wakan mifam sathakre panmaya Ajay Kumar thasi kitang tara taruki numidang numijung ba matung pung tarani thoi makhairom taba do da telepati da leiba yum dagi thokraga ngarang langol game village type to the scene funky bane ngasi ki wakan mifam da sarug yakiba JAC against the brutal killing of Ajay Kumar ki president Sitaram Sahuna misi asik matang da memorandum misi minister da pisil lagani phong doraki ma na makha taraduna differently able of Ajay Kumar ki miyat senab sing numit humni pawgi manung da puthok da bane loinan awab tawr Ajay ki imung manung ki mioi sing da government ki maikai da ex gracia wena lupa lakun pi ga damni phong doraki miyat asit senab mioi sing numit humni pawgi manung da puthok tra bade akan bu khongjang sing sangsin gani haina su ma ang phong doraki humni manung sida mi hat pa puthok ta batara gadi akhoi akan ba khongchan saksan gani haidana mayam punna warep lawi aduga sigiba angangi mapa mama yamna leitaba lairaba ni aduga akhoi mayamna talaga ex gracia lupa lakh kun piga dabani haidana akhoi demand tawri Sakolban Kendra ki Indian National Congress ki workers na Kendra si ki BJP ki worker magi yom da sang na puram ki babu BJP Sakolban mandan na akan ba mong yaning do phong dorokli ngasi kwakatel ta khela kai dalai BJP Sakolban mandal ki office ta paumi singa unaba mata mandal si ki president M Bir Chandra na phong dorok ki pata how ki ba March tara mari da INC ki worker taret nipan lakh laga kwakatel thiam le kai dalai BJP ki worker ti caliber ki yom na lakh tu number amta haidana ma pu ba horak ki hari loinan caliber na masa hingnan na yum gi thonga lom na cheng thok tuna lekai miam tak loba matung da lekai miam na INC ki worker sing adu tana ki hari nakal morom da khana saina gi thodok sing asi thoaning da dagi BJP Sakolban mandal na miam khamjilaga lairingai cherekta ti caliber bu puram ki ba INC ki worker sing adu phana na tana ba yaw ki ba kwakatel thiam lekai di ki mioi mari bu lamphel police ki team man phana ba koiti thi ba laibak thi bane makha tana wa thok asi sangdharabadi nakal animak ki afaba oiroi lamphel police ki team na phana na tana ri mioi sing adu da paliba FIR adu athu matam da handok na ba handok ka da bani haina M Bir Chandra na makha taraki मोन फुरम मिसिंग मुतानब याउबा इमुदम मंदाकिनी देवी मनोरंजन नौसा वांखै मयुम माला देवी बु एफआईआर अंग लोइनना थीबा होरे मुखै कीबदगी लोट लेरे हुजिफाव युम दा हलक्तरी वकर की मंडल की साइड सु खोय नुंगाइते हुजिक भोट का दुना लेरिबा एमएलए सिना कारब मीना लेमधोकदबगी महुत्ता खोय माइथिरेबा खोयदा इकाय पीबी टाइपता अकन सिंगनबगी अमर चथरे मागी मरी मता मागी सांगेंती अचौबा लेरंबा याय अखोय बीजेपी न सरकार पाइबा दुगुंबा स्टेट अमने से मा कावलोदमनी अदुना मसिगुंबा घटना से अमुहन्ना मीगी मयम चंगा फुरगा उल्टादा एफआईआर तौरगा फानबा तानबा सि लेपियो नत्रदि मखा ताबा वायलेंस से अखोय केंद्र थोकनी अखोय संगुमन सि यामना पीसफुल ओइबा पामजबा दुगुंबा भाबताबा प्रजा ngатनी अदु आई अपील तौनिंगी matanga soida break hamlau jage Manipur amde malengi tongan tongan ba I pau single loina na akhoi break da gyamna thuna hanjarake impact news bu miyeng ta du review break matung da mayam omon taram nokchari loina na bulletin sing makhata pau sing miyam da pijari bukhau gram panchayat model gram panchayat am oina MP Dr Thoksom maina na ngasi launch tawkre Imphal East District manung channel leba gram panchayat se Sansad Adarsh Gram Yojana SSGY makha da model gram panchayat am oina launch tawki bani Model Gram Panchayat when a Lautopuki Thoramasida District Rural Development Agency DRDA Imphal East na Sinduna Pukau Kawam Community Hall the Pangtoki Thoramasida Toyo Mitunglen Oikiba MP Dr TH Mainana Awon Village sama work na bahona bada awon wakalol sangi loinana sanabisu ngang satkadabani fongdoki ma na makha taraduna laiba kasi khungang gi saruk na hian leiba maramna khungang sakhot han bai basi tangai phodaba mani punna ward mapal leiba asoba gram panchayat singi marakta ama oiriba bukhau gram panchayat na kon khungang singbu model village ki thak pukhan nam gi pandam da ihan han bo oina khongthang ase model gram panchayat ama oina puthok nam khotna bani phongdoraki Howrei sinau sing mayam isali sing mayam si wakalonda akhoi jam se panchayat si model panchayat oire wakan se masi han akhoi leido horo ta akhoi haibdi akhoi na hawai jakoi sahi khayo mangda haiba tare akhoi na anang ori matamda leramba Manipur gi pibam khungangi pibam ga masi leibisam khene ni masi karamai oire ni horo sida akhoi yauksun namnaba si mong si tana honar kada akhoi wakan si homun sang ajeliba
Joint Administrative Council JAC की Constituent Unit ama oiriba All Manipur Trade Unions Council M tukna employees sing workers sing amasung pensioners sing khudong sadap kya gi matangda Prime Minister da memorandum am pisin krehna council si chairwala man khangalakli loina status da 7 pe sanahan bag loina na bifam thokpa allowance sing su pibin na warol su memorandum adu da mayek sing na pan khi haina chairwala sin makha tarakli Yausam kumai gini haiduna lamdamas de album puthok li bakiana machin manau imumunung puna tap yadab album am di isai kaya puthok tuna leibak asibu senthan mugi thawong bu kang leipak students association akan mong kandem torokli asing ba album isai sing puthok put scenery ba singna masana khangna laktiba mars kuni thoi fabugi manungda lup asida changjar kadabani fongdorokli loinana amik amsung film forum na hariba lamma sida miyeng sangduna screening niam chumna tawbina na basu fongdor pagaloina na isai shak liba sing mayek i liba sing amadi isai asibu sandok liba electronic media sing amadi social media sing nasu hiram sigi matang da kupna yengsin bin na ba mai roi luba sigi general secretary na appeal tawrakli yausanggi marumda pangthok liba hatraba chanabi kaya aseda lopsin ba amasung mateng pangchen bag gi mongda ngasi lamda masida puthok liba album kaya na chaw inona ma pisan duna leiri asigum loba puthok liba album sing ngasi na maram moidna ngasi kunai asida nomo nomo gi lekha tahan gi mongda masin mokwa masin manau mama mapa pawa taba nuai taba wahi wata ma ama yawa isai album kaya puthok padagi ngasi kunai asida yama so wasai theng ama ka pirakni marmadra hiram masigi matang da ke sena ni changba ga loina na anda puthok liba yausanggi ne haidna puthok liba album sing ngasi matakta akan ming changba hojare People's Development Society na sinuna nomo yoiba financial literacy awareness camp ama ngasi pangthok rehna society asigi chirwala mada khangalakli Manipur Urban Development Agency muda ge sponsorship makhada naurim thung DIC road leiba thaudam Sandramani gi yum amasung pisum ningom lerk leiba radha mandapta pangthok camp aduda tongan resource person ke answer ya ki haina chirwala sin makha tarakli Dena Bank and Impal branch office among us Kwakatil the Hangdokre branch office Hangdopuki Tormaduda, Dena Bank chairman and managing director Aswani Kumar, branch manager Biplav Das, general manager Arun Kumar Paliwal, field general manager CS Mina Yauna, Bank Asigi staff of the official Kiana Sarugyaki. Sahi masumna pangthokadaba nipalak suba ke Padma Kumar laikhidabagi ningsing thauram samusang ukuda leba chorus repertory theater ge shrine playhouse da March 18 gi hawragani saknairaba kabiyam sung handok loyasin handok lamba Rabindranath Thakur gi masterpiece Karna sung kunti have short play asisu lakli March kunma thoide utpagaloina na March kundana sangnai kabi Asok Bajpai na poem hai theme da wangang gadauri panba yabde ki Padma Kumar se hausi lenga ga sida IPR sung works ki commissioner oiriba ki Radha Kumar gi apokpani Saita Thopang Loop Sathau Loop na sahi khuding piba Gopal Sharma award sahi asigoin aiba ilangum dinamani singda piragani hana loop asigi chiru lamana kanghalakli lakli March kunma thoida world poetry drega marilena na Manipur press club ta pangthokadaba thoram am da loop asigi Lupalising Taramati citation of Yaw Manasi Aibasida Lantokani Hana Sirola Madamakatarkli. Housing Nasinomgi Oiba, Sanabaki Pauda, Kuntranipan Super National Masters Athletics Championship, the Manamatum Panga Krabasana Roy Singbu, Taram no Opugi Torama Mangasi Pangtokre, Salibasai Sig February Kunmato, the Kunmanga Fawa, Hyderabad Pangtokiba, Championship of the Manipur Mode Sindu, Tongan Masai Sing Oiba, Athletics Masana Sing the Manamatum Kalor Kibamade, Championship of the Sarugyaki Masters Sanaro Sing, Pumnamak Nasi Manipur Masters Athletic Association Sinduna, Sinjamile Shangtemlekai Indoor Stadium, the Taram Oki. Manipur Masters Athletic Association live president AK Binod Kumar badi association asigi chairman L Ajit Kaloina lamdamasigi masak naibu miyo kya na championship adu makok mathang tar khraba sanaro isingda manamatum kya piduna sanaro ising adu gi pungning thaugatki
Kunipan Suba Junior Boys Inter-District Football Tournament Thasiki Kunmari degi Kumalampak Artificial Turf Ground da Pangthok Pahawrgani hari All Manipur Football Association ki biyang makada sathagada tournament sida Imphal East District Football Association, Imphal West District Football Association, District Football Association, Thawal amadi District Sports Association, Bishnupur ki team sing asina saruk yagani haina Amphal ki Assistant General Secretary ki serwala amada kangalak pakaloina tournament sigi ahanba league match Amada Imphal East District Football Association amadi Imphal West District Football Association anina lamba taunagadauri hari Ahanba TSB Chandra Veteran Invitation Football Tournament ngasidig pangtok pahawkre TSB Chandra Singh Football Academy ni sinduna tabung kok lebe academy sig sanabungda ngasidig sanaba hawkiba football tournament sig ahanba league match amada BV Farm Kaisampat na TVSF tabung kok panjalama sinoda mighty bapi bangamki Power Grid Corporation of India ki DGM SI Singh State Election Committee की कन्वेनर ए अमित अमदी RK Fortune Developers Private Limited की मैनेजिंग डायरेक्टर RK रामेश्वर का लोइनाना युम्बु ओइरेब TS बीर चंद्र सिंह फुटबॉल एकेडमी की मसक नायरब कयाना ngasi tournament सिगी हौदोकप की थोरमदु सरुक याकी veteran football team मापन सरुक यादन चथरिब फुटबॉल tournament सिगी अनिसुब लीग मैच समदा मुसा मेजर कुलमदी FC इम्फाल अनिना था सिगी कुन गे युपुंग निपांदा लंबा तौनरगनी Tara Suba Sector ki Kuntranipan Suba Sam Rifles Samsung Tara Tare Suba Sam Rifles na Manipur ki tongan mafam sing da Civic Action Program gi makada sana konam gi polam sing yenthok re haina Assam Rifles ki PRO gi chiru lamada khangalakli lonan matang sai bulletin se tension jadring mangwan headlines amona thamjari Anoba transfer policy sender manuhunjin bamade singi lamda lady government office sing matawni ni pangthok na cabinet gi famna khanai Yellow Minna Tabasina, Mikal Saru Yadu, had a BJP government guy Kumaka Banana, ZCIPS Fondor. Chemical fertilizer Hadokun organic farming the Mai on Chinan of experts saying Lambam Lowis in the upper down trade. Azay Kumar Sahumiat, Mayoka, Niam Nawaka, and Sata Kray, Numit Kumini, if they have been to government.